Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Gagad, kan anos. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Aglisi ka man. Saan ka asali-sali? Tawan matla ang kwartam amapan ije kantin. Naglawa mo ti pagnaan amapan ije kantin. Apay adito'y payayan ko ti pagnaam. Di nakman sungba-sungbatan? Tawan ka ba alam kanya? Amangan no di ka pa'y nangarmusar, tawan ka ninyo. Nagarmusarak mat na itilining taas ba? Uray ka sa no ti rigat mi, mas marigrigat kayo pa'y. Anya ka di ti basol ko kan ka? Takanayon nak na ikasta. Apay analiday ka asimmangpet, manipod pagadalan, anak. Apay nga takas dyan ni Winnie, nanang. Kanayon nakasupladaan iji pagadalan. Bayam laeng anak ko. Adatang tangig da a pamilya. Gaputa ka bukbuko dan da adaga ti taltalunan da, iso akas jay da. Nagtangsit, idin to tada kapkapoy na iji pagadalan. Kastoy laangan ti aramidam, anak. Igaed mo ti agadala. Uray awan daga tayo, ikagumaam ti agbaliki iti biyag. Wan nanang, ngam ti parikot. Amangan no awan ton pagadal ko. Awan ka di ti amom amatangdanan nga aglaba, iha. Inak ibaga ka ni nanang ko, ma'am. Into numalpas ti klas inti panang ibagam, iha. No kayat na ti aglaba, umayla ang ijay balay iti masapa. Sige ma'am, ibagak to nga rod na makaawi dak. Masigurado ka kayat na, tawan mo't sa bali at trabaho na. O sige, iha. Ninanang mo nga rodon ti pagbalinan mi alabandera mi. Wan ma'am, dumanon ka ni nanang ko ti bilin nyo. Uray umay kong tutulungan, no awan klase tayo. Anya ka ditimbagakan ka ni Ma'am Fe. Ada ka na ipalaba na kada kami ka ni nanang ko. Piman kayo mat. Makilablaba kayo, tawan nga min talunan niyo. Imbaglaangan ti makilaba, ngam ti mapanagtakaw. Kaasi kayo mat, tawan pa'y dagayo. Kasano nga tatibiyagyo? Nagagat mo't natatang ka nanang ko amapan makitangdan. Kasano nga'y, no awan agpatangdan. Saan kayo ka din amangan? Saan kami pa'y mo't alimangan amangan? Amok pa'y nga'y. Iso ang nagkutong ka, taaglanglangan kayo siguro amangan. Dahito'y kadilaan titangdan ko anagarado. Agiyaman ka at tinangdanan ka pa eh. Apay ngagreklamo ka? Nababamot unay ti intangdan mo. Saan mo't akas to'y ti magmag na nga inaldawan ita? No di mo kayat. Isublim, tagawid ka. Nag-overtime akpay. Opisina aya, tabi langam ti oras mo nagtrabaho. Dagiti daduma dita, bayadan dati overtime. Sabali akmad. Ala, inkakit din, tadi ka manaktak. Nanang, ingka ka no aglaba iji balay da mamfe. Imbagman tada agpalaba, anak. Alaan da ka kanon apara laba, nanang. Imbagak mo't atulungan ka no awan klase mi. Kaano-kano ti panaglabak. Inton bigat ka no, nanang. Da kayo kanon ti alaan da alabandera da no kayat yo. Nasaya at mat, tapno isupay titangdan ko. Sana bale, tamatulungan kayo no awan klase mi. At to'y titangdan ko anagarado ije talon da Diego. Kinurangan na kadimanan tintangdan na kan ka. Ay, uwan nga rod. Kapilitan, tawan mo't ngamin ti sabaling agpatangdan. Ay, sweetik day jay atao. Jay labagbagi da tinapatag kad akwada. Kaano nga tamot ay alumong tayo. Tapno di da tayo iruruman. Adda nga tapay lulong awan tayo aya. Awan mo't sanikwa tayo akas kada Diego. Adda kabukbukudan da atalon. Ngamda tayo kat awan.
Kinurangam ka di matlaang tiintangdan mo ka ni Conrad. Siyempre mo't Conrad mo't lang awan mama ay na tao. Rumbang laang. Awan sa bali amang tangdan kan kuana, no di si kalaang. Di na may papilit ti kayat na tawan mabalin na. Di na mga nusan ko atang danan. Kasano nga agpay so tibiyag dagita, no awan da tao amang tangtangdan kadakwada. Matay da itibisin asimumulagan. Anya ka di ti trabaho ti asawam, kabsat. Komporme ti pakitang tangdanan na, ma'am. Adamot mang tangdan kan kuana, sweetie kan dapay mat. Ne, kasano ti panang switik da ko nam? Saan da nga iti ti husto at tangdan na iti agmalam, ma'am? Ne, saan anasaya at day tangar aramiden da? Wan nga rot, ma'am. Awan mat ngamin sa bali apakitang danan na. Kaya't nakaditi agtarakan laangan iti baboy? Awan mo't pagpuunan, nga igatang iti ka ng tibaboy, ma'am. Kastoy lang aruden. Siyak ti gumatang iti buryas kan feeds. Da kayo ti mangpakan. Inton malako, ilasin tayo ti puunan. Paggudwaan tayo ti ganansya. Sige, ma'am. Ibagak to kan ni Conrad. Lakay, adain singasing ni Maestra Fe. Agtarakan ka kano iti baboy. Iso kano ti makamu iti buryas kan feeds. Paggudwaan tayo kano ti ganansya. Kasanungay, katawan mat kulungan ti baboy tayaw. Ikarigata mon ati agaramid. Ingka mangibaga iti kawayan da selya. Aduma ti kawayan da. Ay, imbag no di damanan ingina ti kawayan da. Padasam ti makisarita kadakwada. Uray inutom nga ikaro, babaan iti panagtrabaho iti talon da. Ay, isudalaang mat ngamin ti adu ti kawayan da. Nasaya at taimay ka. Kasapulan mi ti aggaik, ta nagbabawi mat jay kunana nga umay. Sa balik ko matigagarak. Makialak ko maiti kawayan yo. Nangina ita ti kawayan. Ay ilaklakayo kumaa. Adu mo ti kawayan yo. Ininutak ko mga ikaraw, baban iti panagtrabaho iti talon yo. No saan mo amagdang ti presyok? Bay amon. Nanginang amin unay. Saan ka di nga do ti kawayan nyo? Wan mat. Apay, ano niya ti kawayan? Pagaramid ni tatang ko iti kulungan ti baboy. Kulungan ti baboy? Halo blaks ano kulungan ti baboy? Mabalin ka no mat ti kawayan. Basta saan ang makataray ti baboy. Ado ti kawayan mi. Nga medyo adayo, tayo di turod ti ayan na. Mabalin ka din nga umay mangalan ni tatang ko. Makisao kayo kanitatang ko Sigurado amayat da jay. Awan mo't pangusaran na iti kawayan. Apay, anya tinagsarita niyo ko ni Roy itay. Agpapaaram kan samat kan kuana. Ubingak pay. Awan pay kanyak day ta aram-aram. Di ka man. Sikapay ti masidag kan kuana. Di mula urayanan nga iso ti umasidag kan ka. Adda ngamin masapul ko. Iso asyak ti masidag. Anya kumangay ti masapul mo. Jay ayat na. Kayat mo ti agpapansin. Sa anak pay nga agpapaaram. Tawan iti bukabularyok day ta. Amok pay ngay. Gaputan na taer ni Roy. Iso nga agpapapansin ka. Tatang, kayo kano ibagay jay tatang ni Roy akaadalan mi. Ada kano kawayan da ijay turod. Imbagam kadikan kwa na anak. Wen tatang, kunana nga adu kano ijay. Ngam ipakadam kano pay kani tatang na. Sige nga rod, tamapanak ijay turod. Ang mga nunapan nagiwayway itinwang na. Sapay medyo adayo. Marigatan kang agibunag, lakay. Ay, ano sa kun tawan mat nga rod kawayan tayo. At damot di ti asidag, hangam nanginamat.
Kumusta nga iti insingasing ko, kabsat? Mayat ka din nila kay mo. Wan, maestra. Napanagbirok iti kawayan nga aramiden na nga agaramid iti kulungan. Adda ka din nasarakan na. Adamot ijay turod, maestra. Masapol nga ibunag na pay. Medyo mabayag ta narigat mo ti agibunag iti kawayan. Agpatulong laangan kadagiti agtutubo nga agbunag. Tamang tedak iti kwarta apagtangdan nyo kadagiti agbunag. Tumulong kayo, ma'am? Ay, wan, kabsat. Adda nga minan buryas a maalak. Sayang no adda makauna. 12 amin dayjay. Imaykit din mangibagbaga dayja a Conrad iti kawayan. Anya kumangay ti paggatang na kat dandan ni awan pa igatang na iti kanen na. Dayta nga rod ti imbagak, iso api manaw. Imbaglakit din tasana kas jay ti kasasaad tayo. Wen nga rod no awan pa kitang danan da, di dan mangan. Ay, ewan kaya. Imbagam ko nga umay tunong bigat day patrabahok. Awan kadwa ka mang tarimaan iti balay ti kalding. Sige, ibagak no makitak. Ibagam tumet no makitam. Mangayam ka kanuman iti kakadwam. Tatangdanan da kayong agibonag iti kawayan. Jay ka di pinuka ni tatang mo iti turod? Wan Roy, marigatan ngamin ni tatang no isula ang tiagbunag. San abale, tadamot tangdan nyo. Ken, aglinta ak iti naluom asaba a meriendaan tayo. O sige, kaadwam ti ilingtam tanaimas ti nalinta asaba. Wan, ilingtak to amin dyan naluom asaba iti balay mi. Sigurado nga do ti maawis ko ngagbunag. At datangdan ko naman. At dapat nalinta na lumasaba. Awan klase tayo inton bigat. Isunton tiyo umayo. Inasitgan man ni amin ni Roy. Mayat ti kakatawan da ijay. Anyaman nga tan timbaga da ijay a babae. Ay, makapasuron. Aday ta, lumabas dito ni Roy, kasaokman. Hi, Roy! Papanam? Ay, adalang mapan ko ibaga ka nagiti kakadwak. Kayat mo, tayin tapay ijay kantin? Kwa, kalkalpas mi man. Sige, panawan ka pa Pinanawan naklatan ti salbag agwapo. Kasano nga tayo ti aramida? Tapno agsiningad kami. Dayjay ni Ami. Inakman damagan no anya tinagsaritaan da ni Roy. Mabitlaang! Saan ka pumanaw? Ha? Apay ka di? Ada ibagam? Imasidagat ayano awan ti ibagak. Tanga. Ibagamon tagawidak. Adapay aramidak iti balay mi. Kamakamam ka din ni Roy? Gaputa may sa ti dalan yung agawid? Apay asimrakmanan ni Roy iti saritaan. Anya ka diti bagam? Anya tinagsaritaan yung ni Roy itay? Nagsaritaan mi? Apay adamagam. Saritaan mi laang mo't dayjay? Di ka lang mabain? Ta idaldal mo ti bagim kan kuana? Saan ko nga idaldaldal ti bagik kan kuana? Adala ang importante ang nagsaritaan mi. Ditakan. Karikaritan nakday ta babae. Addan tulat taal daw mo. Ami, agure ka. Urayan nakta umaya kiti balayo. Ha? Umay ka itan? Kunak man no inton bigat ka nga umay. Itangarog ti kayat ko. O sige, adakan ka dayta. Nagagat ka matunay. Basta imbagam, agtong palak. Talaga mata. O sige, intangarodan tamalaman. Yag mo kanyak ti bag mo, tasyak ti mang bitbit. Manjak ngay. Amano kita am tilinaon na. Kunakun nga kuyog da. Apay amapan ka no ni Roy, ija balay da Ami. Masapol adadaalak ni Ami ka ni Roy. Tapno siyak ti kasiningad na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan
iti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Gagat ken Anos. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.